sastanak aktivista organizacije Odbranimo reke Stare planine sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Najavljivan je ovaj sastanak je održan u subotu. Imam veliko zadovoljstvo da pozdravim jednog od aktivista ove organizacije, velikog zaljubljenika u prirodu ovdje u studiju televizije Pirot, gospodina Aleksandra Panića. Hvala vam na vremenu. Eto, prošla su 2 dana od susreta sa predsjednikom. Pretpostavljam da ono što smo mogli da čujemo i u subotu i juče se negde sada u potpunosti definiše, kad se malo i slegnu strasti i kada se možda trezvenije razmisli šta je ono što je suština ovog sastanka. 3 zaključka su prezentovana javnosti. Jeste, malo su se utisci slegli, čak su i činjenice koje su izrečene u konferencijama za štampu i obraćanju javnosti bile nekako šture, neuobličene, ali evo računam da sada nakon 2-3 dana možemo, ja najprije imam obavezu prema građanima Pirota i prema ljudima koji nas podržavaju da ispričam nešto o tome. Možemo da izvučemo 3 zaključka. Jedan je zaštita reka u zaštićenim područjima, drugi je zaštita reka u nezaštićenim područjima i treći je raketa. Pa možemo od jednog da krenemo. Gde se prelomilo na ovom sastanku? I šta je u stvari prelomilo? Mislim da se prelomilo na izlaganju profesora Ratka Ristića, da se prelomilo na pokazivanju fotografija koje su karakteristične za sve reke u Srbiji gde su izgrađene derivacione mini hidroelektrane i da se prelomilo na prisustvu Desimira Stojanova koji je praktično oličenje jedne žrtve pored tim konceptom derivacionih mini hidroelektrana u svakom pogledu žrtve u socijalnom delu gde jedna zajednica uopšte nije priznata kao da ne postoji, žrtve u tehničkom delu gde su se radovima izvršile tako grube i velike greške koje prete svim nizvodnim naseljima i Desko je takođe primer nepokolebljive borbe za svoje pravo. Ajmo da još jednom ponovimo, da kažemo u nekoliko rečenica koji su konkretni zaključci, šta je ono što je, da kažemo, negde predsjednik prihvatio kao činjenicu. Vi ste pokazivali, i to je negde u medijima i moglo da se vidi, ministar energetike Aleksandar Antić je davao, da kažemo, posle sastanka izjavu, ali eto da čujemo od vas šta je ono što je konkretno. Predsjednik je očigledno bio upoznat sa sadržinom sastanka i bolje nego što je kao domaćin to pokazao u prvom trenutku. Na sastanku su bili prisutni predstavnici Ministarstva građevine, to su gospođa Damljanović i Atanacković, bio je prisutan ministar energetike i bila su prisutna gospoda iz vodoprivrede i sekretar kabineta predsjednika. Znači, jedan ozbiljan sastav koji govori o tome da oni nisu došli tu iz nebuha, nego su jednostavno govorili o tome i dogovorili neke stavove. Njima je najpre izrečeno sve ono što obično kažemo kada predstavljamo problem koncepta derivacionih mini hidroelektrana, a to je nepoštovanje lokalne zajednice, to je nepoštovanje prirode, to je nepoštovanje zakona o vodama i na kraju minorni energetski efekat uz velike štete nad svim ovim detaljima koje sam pomenuo. Predsjedniku je ponuđena opcija da se nad svim mini hidroelektranama na teritoriji Srbije izvrši moratorijum, znači zaustavi rad na njima, da li u projektnom smislu, da li u građevinskom smislu, da se osnuje jedna nezavisna komisija koju će predstavljati i predstavnici vlade, to jest 4 ministarstva vodoprivrede, zaštite prirode, energetike i građevine, ali i deo ljudi koji su iskazali svoje stavove iz akademske zajednice, iz pokreta koji se suprotstavili i iz lokalnog življa. Tako da bi takva jedna komisija u narednom periodu trebala da, pored tog moratorijuma, sagleda sve planove za derivacionih mini hidroelektrana, znači počev od mišljenja Zavoda za zaštitu prirode pa do svih delića onih građevinskih projekata i uslova lokacijskih, kako se već zovu po skraćenoj proceduri. Mi smo po mom utisku dobili nešto bolje. Dobili smo ponudu da bude vrlo brzo aktiviran da li neki akt prema vladi ili dugo očekivani zakon o zaštiti prirode u kome bi bilo definisano ponašanje u odnosu na vode u zaštićenim prirodnim dobrima. Mislim da smo dobili dosta jer su uredbama o zaštićenim prirodnim dobrima bili suspendovani zakon o zaštiti prirode i zakon o vodama, tako da je bilo moguće u 3. i 2. zoni zaštite graditi objekte koji se tiču hidroenergetike.
To je potpuno u jednom trenutku, tu smo i jedini put prekinuli predsjednika u izlaganju. On je pokušao sa nekom tezom da prva i druga zona budu zaštićene, a da treća ne ostane nezaštićena. Mi smo mu rekli da je to sramno zoniranje, kako su zonirane naše prirodna dobra zaštićena, budući da su zonirana po ekonomskim principima, a ne po principima zaštite, da su prva i druga zona ostale samo na vrhovima planina, dok su svi rečni tokovi u trećoj zoni. Prihvatio je to i onda smo stali na stanovište da u svim zonama zaštite treba zabraniti drvene mini hidroelektrane i to je veliki pomak u odnosu na uredbe koje su, rekao sam već, suspendovale zakone, a davale mogućnost za izgradnju mini hidroelektrana. Dalje, rekli smo da je drugi stav bio zaštita reka u nezaštićenim područjima. Da. Negde stav je i same organizacije svih aktivista da se zaštite sve reke Srbije. Tako je. U Srbiji nema manje ili važnije reke. Njihovu važnost, znači, definišu njihove predeone odlike i ono što u njima živi i ono što na njima živi i živi od uticaja koje te reke imaju na okolinu. Znači, žive naselja nema bez reka, žive ribe i svi ostali organizmi koji žive sa tom rekom, među kojima ima zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta gotovo u svim rekama. Živi čitava okolina, znači biljke, šume, sve ostale zajednice pored reke ne mogu bez reke i činjenica je da smo onaj prvi zahtev nekako preformulisali i da bi se za nezaštićena prirodna dobra morala formirati neka komisija koja će detaljno pregledati svu dokumentaciju, videti stanje na terenu, a ne zaboravimo da vlada već ima jedan veoma važan dokument, to je ekspertiza koju je uradio profesor Ratko Ristić za Ministarstvo zaštite životne sredine, gde je u to vreme, kada je on vršio tu ekspertizu, u Srbiji bilo oko 55 mini hidroelektrana i on je izradio jedan elaborat koji se tiče šteta koje su te mini hidroelektrane učinile prirodi, lokalnoj zajednici, sredini, izazvale opasnost po imovinu ljudi i po živote ljudi. Ocena je ukratko katastrofalna, sve su one napravile katastrofalne izmene. Mi želimo da se to nastavi i sada, u toj drugoj tački, da ta nezavisna komisija pregleda sve projekte, sve izgrađene drvene hidroelektrane i da se nakon toga odlučuje. Jer ovaj sastanak je samo početak jedne saradnje, mi nikako to nismo završili, kraj će biti, drugi deo će se desiti u novembru, o tome ću nešto kasnije da vam kažem. Predsjednik je u tom trenutku izdao zadatke gospođama iz Ministarstva građevine u smislu provere i analiza. Mi nećemo dozvoliti da se to odigra samo sa njihovim učešćem, jer ničega... Da, vi ste striktno tražili da to bude i struka i aktivisti. Svega ovoga ne bi bilo da su energetika, zaštita životne sredine i Ministarstvo građevine radili svoj posao na način na koji treba da radi. Znači, oni su doveli do ovog stanja da sada sami nadalje odluče o tome, to nećemo dozvoliti. Znači, tražit ćemo da tu postoji jedna nezavisna komisija i da se ozbiljno provere sve mini hidroelektrane, svi postupci, počev od preispitivanja mišljenja Zavoda za zaštitu prirode, pa sve do onih lokacijskih uslova koji su, rekao sam, po pitanju Rakite, to je Rakita jedna paradigma svih derivacijnih mini hidroelektrana u Srbiji i tu se vidi šta se sve u okviru jednog građevinskog projekta radi na način na koji niko ne bi trebalo se raditi. Koliko ima mini hidroelektrana sada? Ili imate informaciju? Preko 100 već izgrađeno. Preko 100 i oni jure i žure da to što brže završe. U vreme kad je Ratko Ristić pravio svoje elaborate, to je bilo negde sredinom 2018. Bilo ih je 60-ak, sada ih je već 100. Sam taj Stampedo govori o tome da svi ti ljudi pokušavaju da se dokopaju neke pozicije, verovatno osjećajući da će biti nekog prevrata u odnosu prema njima i uspevaju da to rade na mestima gde je gotovo da više nema stanovnika, mnogi planinski krajevi su takvi. Videli ste, polomili su zube na primjeru Toplog Dola, Dojkinaca i Lovice, tamo nisu mogli da prođu jer su i fizički pokušavali, bilo je i zastrašivanja, bilo je i medijskog napadanja. Tamo gde se narod okupi i javno iskaže svoje nezadovoljstvo takvim projektom i bilo kojim drugim projektom, rudnika, preterane seče šume, to je naše pravo. Mi po Ustavu imamo to pravo da našim podređenim političarima u svim institucijama Srbije kažemo šta želimo da se radi ili da se ne radi. I evo, to je jedan moj savjet svim ljudima koji očekuju sada našu pomoć, budući da se pokret Odbranimo reke Stare planine nekako iskristalisao u toj nekoj ulozi sada... Da, ne branite samo reke Stare planine, već praktično sve reke Srbije. Svim tim ljudima je poruka. Uradite nešto na svom lokalu, izvršite uticaj na lokalnu vlast, izvršite uticaj na
projektnu dokumentaciju, ispitajte, pa onda zovite nekog u pomoć. Inače, kuckanje za tastaturama na društvenim mrežama i zvanje u pomoć nije to. To je nešto sasvim drugo. To je bacanje prašine u oči i zamajavanje, odvlačenje snage na strane gde to nećemo moći da odbranimo reke gde se lokalni živalj ne usprotivi tome. To svi moraju da znaju. Tamo gde se lokalni živalj usprotivio, gde su ljudi napravili pritisak, tamo se i došlo do rezultata. Drugi zaključak, kako smo i preneli, kako su i svi mediji preneli, je, vi ste i rekli, ali predsjednik Srbije je obećao da će prilikom obilaska Pirotskog okruga posetiti Rakitu, je li tako? Rekli ste da je Rakita simbol... Posetiti Rakitu i da će posetiti Temsku. Budući da smo i Staru planinu i Rakitu simultano objašnjavali, i na primjeru onoga lošeg što se desilo u Rakiti, mi smo objašnjavali i ono potencijalno loše što može da se desi na Staroj planini, budući da nam je stvarno centar interesovanja to, da odbranimo jedno područje, pa da nakon toga sve te aktivnosti i iskustva koje imamo širimo dalje. Njemu je rečeno doslovce ovako: opasnost po imovinu ljudi i po živote je toliko velika u Rakiti, da tim nesavesnim radom u koritu velikih reda, nesavesnim reka, u nesavesnim radom na podsecanju klizišta, kojih je otvoreno na desetine, samo se čeka vlažno vreme da to krene. Tolika je velika opasnost prema selu Zvonce i svim nizvodnim naseljima, da mu je rečeno da će on bukvalno brojiti leševe ljudi i mrtvačke sanduke umesto građana kad bude došao da ih obiđe. Koje ste u opasnosti? To ste napomenuli. U opasnosti su sva nizvodna naselja, to je veoma lepo objasnio profesor Ratko Ristić, jer pokretanje bujične poplave u vidu lavine, a sa svim onim materijalom koji je sada okrenut u samom koritu reke i sa oštećenim velikim protiverozivnim branama u kojima ima na stotine hiljada tona materijala koji čeka da krene nizvodno. To nisu stene, to je mulj i pesak koji je vlažan i pun vode svaki put kad voda dođe nad njega. Onog trenutka kad ta brana pukne, koju je investitor onako pametan probušio kako god on misli da treba, a naš vodni inspektor iz Pirota ocenio to kao učvršćivanjem brane, ali to ćemo nekom drugom prilikom kad i to dođe na red. Kada se to desi, selo Zvonci, dom zdravlja, sve ono nizvodno biće zbrisano. Biće zbrisano. Svi ljudi koji se bave erozijom, a to su između ostalog prvi profesor Ratko Ristić, jer to je njegov predmet na Šumarskom fakultetu, kažu da će do toga neminovno doći, to više nikad neće moći da bude izbegnuto. Jer je ta šteta načinjena, sad samo čekamo povoljnu kišu. Predstavniku je rečeno ovako: ona kiša koja je pred 20 dana pala i potopila na Stari grad i Zemun, onog trenutka kada padne u sliv Zvonačke reke, očekujte da će sve nizvodno, sva infrastruktura, možda čak i Poganovski manastir, biti na udaru, jer to je veliki talas koji mora da krene. Nikad se ne razbija korito reke, to samo čeka kasnije katastrofu. Vi ste malo čas i u stvari pred samo uključenje i podsjetili i mene i evo kolege da je i stajala zabrana, ali tako, da cevovod u stvari prođe kroz samo korito reke. Ne stoji zabrana, već članovi Zakona o zaštiti prirode i član Zakona o zaštiti vodama izričito kažu: nema kopanja u koritu reke, ali ne čak ni u samom koritu, nego i u stogodišnjem koritu. To je ono korito koje je sa strane. Zamislite, stogodišnje korito je naš kej. Tu nema nikakvog kopanja. To tle ne sme da bude rastresito, jer voda u onom naletu, a znamo kakva može da dođe Nišava i sve te reke, one na kraju kraja počinju u tim izvorišnim slivovima, sve to podižu i nose. Takva struktura te bujice ruši. To nije voda koja će proći i za nje će ostati neko drvo ili zalizana trava. To ruši sve pred sobom. I ima jedan kumulativni efekat. U svakom narednom tesnacu taj materijal zaustavlja vodu, akumulira je dok ponovo ne probuši i ima razorne posljedice niže. Setite se koliko takvih tesnaca ima u koritu Zvonačke reke, koliko ih ima u koritu Jerme i šta iza njih stoji. I selo Vlasi, i selo Sukovo, i Odorovci, i tako dalje, i tako dalje. I sve one kuće koje su napravljene pored, i svi mostovi, i putevi, sva ta infrastruktura. To preti. To ćemo predsjedniku pokazati početkom novembra kada bude došao u Rakitu, pa da vidimo šta ćemo dalje. I evo da negdje zaokružimo, nikad dovoljno vremena za priču, naravno pričat ćemo i dalje o tome, ali ajde da napravimo sad ovako u nekoliko rečenica. Šta dalje? Odbranimo reke Srbije, je li tako? Dalje,
posvetit ćemo puno pažnje i tom problemu, ali samo tamo gde postoji plodno tle, znači gde je lokalni živalj već počeo sa nekim aktivnostima, tamo gde ne znamo da postoji problem mini hidroelektrane, niko od nas ne može da deluje. I nas nema milioni, mi smo na desetine do par stotina kada krenemo u bilo kakve akcije. I sve je to skopčano i sa materijalnim problemima i sa vremenom, svi imamo i neke svoje živote. Znači, tamo gde postoji aktivnost lokalne zajednice i da ti ljudi već imaju neke rezultate, mi ćemo moći da uradimo. A šta dalje na lokalu, ukoliko dođemo do zaključka da ovome treba verovati ili ne verovati, mi nećemo verovati do kraja dok se to ne desi kroz izmenu zakona ili kroz neku odluku vlade, bit ćemo na oprezu. Staroj planini treba da se na izvestan način vraća život. Puno je priča na tu temu, mogu da vam kažem šta ORSP radi na tome. Ove godine će selo Pakleštica biti poprište 2 ozbiljna projekta, ne mogu da vam pričam detalje jer nemamo dovoljno vremena. Prošle godine su Dojkinci bili poprište, svake godine će neko selo u saradnji sa našim prijateljima sa Arhitektonskog fakulteta, sa opštinom, sa turističkom zajednicom, sa lokalnim mesnim zajednicama, pokušat ćemo da uradimo nešto na lokalu što će ljudima pomoći da im život bude lakši i zanimljiviji. Mi nećemo moći da zapatimo 100.000 grla stoke ili nećemo moći da uradimo nešto u tom smeru, ali da stvorimo uslove da planina postane vidljiva u tom turističkom smislu, da stvorimo uslove da nekoga opomenemo da put prema Toplom Dolu i prema Temskoj treba da se popravi jer će tamo neko poginuti uskoro, čim krene loše vreme, to možemo da radimo. Znači medijski i pomalo u tim kampanjama u selima onoliko koliko možemo. Hvala vam na ovim informacijama. Kao što rekoh, nikad dovoljno vremena za priču, ali negdje smo pogodili suštinu. U ovom trenutku čekamo novembar, čekamo predsjednika Srbije, pa da vidimo šta dalje.